сüründen çorapçılığı tümüklerden erer. Burada gıhita 500 hektar polnusyattan ıhıldan bitbit. Bilin hatta karmoyga tığınçal 100 hektar ıhıllık dağıttan tığınça 200 kurduk ıhıldan bitti. Ondan 100 surokka 400 gahallı. Ondan bilgin suroğun ketehenler otan tümüktüğüktağıttar. Ihı ülete min hana var. Otan söptüğüktük baran iher. Эти хоттоскага кыратыгулатнары бар, бурдук өттүгөр эмие, кармоойг эмие. Онаттан бу Павлов крестьянский фермерский кайсы бар технологиятын бартын туанан сир таңастырыттан сагалаан удобрениятын бартын норматын көрөн. Бу өттүн үлениги тахыддар. Онаттан ортотунан тесүй сүлбели хентнерде, олора бу үс улахан баһаналаах буллаганаттан бу кенвитер турар баһанаттан холбро булырын тесүй сүлбехеттен хентнери бут. Биге мындагы кооперативгетта кооперациялабыт. Ол курдук 600 гектар еннахиге бурдук уанна кормовой хитигер бу булырынгаттан үлелехебит күскә. Ол курдук техникалар бүдүн онна үлехте бидин холбамыт. Агаяк күнегер хүддак күскөлләмет кемигер. Ыһаммыт булырын хүддә шөөлгө мүйнүнү быппыт.